Buskango Chongpari district juda bodol yakare shalbrum tifra motani bana romfai tomori lokzagito obahino mangpri kasefika ompidogor bida sabai khobjak uttor toidu bishibo nokla pandani bisingtui nokung khungji breni butar khorok bachitham tifra motani bana romfai ka program soka MLA pathalar jamatia MDC sodagor koloi khoboi khobuni tifra motani adangro Promotor joining kainan nonton lamsogo di promotor final nonton lamsogo di promotor final nonton lamsogo ubagra ayuk lokto di promotor ayuk lokto di promotor ayuk lokto di promotor final nonton lamsogo 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 CPM BJP yak Tei tinini random kamigo sini di pramoto bai kaisa nokla soba khaijaka boni logo logo joining program bangkha sini joining program o 14 family tei 53 voters kabangma party ni borok no BJP IPFP CPM ni 14 family ni 53 voters sini Maharaja ni thansani malio hamjagai borok sumai tini samileng phaika borno khakwar bai jeng lamsogui nakha tinini pandago Paimanjak Pagachini Honorable MDC Ani Angpayang Borom Gunang Sodagor Koloi Tei Tongo Chini Borom Gunang Kecam Presiden Chini Kakak Subas Tei Tongo Chini Hortakuk Bo BJP Ninggui Prai 14 family no to bugui bo 53 voters to bugui bo chungbai ba samil phaika जों बरनो खाकवर बै लामसगो थानसागे सामंग तांनि बागै जोंते बे फानमाखा बरनो खाकवर बै लामसगै नागै अरनान कक सामंग बिसा खलाइखा एरपरे बीजेपी खलाइखा खलाइ पायै कुनु किछु माइया आनि नगनि बेकारक बो माइया ओंखाय लामारक बो अंगिया आईपीएफटी बो खलाइखा ताबुक त्रिपुरा मथा joining rakhata norok busuk family joining dikha 14 family voter ke 53 abo bo kami rengdom para bo bisi khobjak uttor toidu